Assalamu alaikum жақындарым. Bizde дағы bir tovarlardın tizmesi menen tanıştıra keteli. Civek online magazinimizdeki tovarlarмен tanıştıra keteli. Bizden basa ayta geçen nerse bizden tovar alıp belekтерди да утуп алсаңыздар болот. Бул товарларды айта кетсеңиз. Бул постельное белье комплект. Бул 1600 сом 2 кишилик. Бул 1 кишилик 1200 сом. Комплект бот бул ичинде бар. Дағы одеяло. Бар 2 kişilik жана 1 kişilik. Бул 2 kişilik 1400 сом, 1 kişiliği 1000 сом. 1000 сом. Мисалы, бул 1 kişilik одеялоны алсаңыз, 1000 сомго алсаңыз, биз сизге 5 билет жазып беребиз. Бизден дагы көп товарларыбыз бар. YouTube каналга катталып, бекер билетте калсаңыздар болот. WhatsApp номерибиз 228 00 44 44.